U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja razgovarali smo sa Željkom Garmazom. Željko je novinar i autor je fantastične knjige Vinske priče Bosne i Hercegovine. Ako nas želite pratiti, pratite nas na našem Instagram kanalu, na našem Facebook kanalu, na našem YouTube Kolektiv znanja kanalu. Ako nas želite pratiti na YouTube kanalu, onda također i subscribe-ajte i stalno budite sa nama. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja imamo zanimljivog gosta s kojim ćemo razgovarati o vrlo zanimljivoj vinskoj priči ili vinskim pričama iz Bosne i Hercegovine. Sa nama je danas Željko Garmaz. Željko, dobar ti dan i dobrodošao u Kolektiv znanja. Dobar dan, bolje te našao. Evo. Hvala na pozivu. Da. Željko, ti si rodom iz Trebinja, dakle čovjek si kojeg možemo slobodno nazvati Hercegovac, vezan si za Bosnu i Hercegovinu i počecima svoje karijere, jer si ovdje napravio svoje prve korake u novinarstvu, no ti danas živiš u Hrvatskoj, u Osijeku. Rekao si mi da imaš svoj drugi dom u Ruandi, pa evo, predstavi nam se, molim te, u par rečenica. Kad bi nabrojao cijeli taj svoj životni hodogram ili životni put, neke stvari ne bi mogao izbjeći, poput recimo tog mjesta rođenja koje jest Trebinje, ali nominalno stvarno ja se osjećam Pločaninom. Ja sam u Pločama odrastao, znači praktički formativne godine, osnovnu srednju školu sam tamo završio, studirao u Sarajevu, počeo novinarsku karijeru sa brojnim tvojim eminentnim kolegama i prijateljima koji su sada u vrhu informativne te scene u Bosni i Hercegovini. Sam započinjao te svoje prve novinarske korake u Bosanskim pogledima, Slobodnoj Bosni i na početku u Valteru. Prvo ratno razdoblje, prva 3 mjeseca sam ja i bio u Sarajevu do 1.7.1992. godine. Tad sam izvješćivao za Slobodnu Dalmaciju, odlaskom u Split. Nastavio sam raditi, pa onda otišao u Nedjeljnu Dalmaciju, pa onda u zlatno doba Globusa sam 2 godine radio u Globusu, u Zagrebu. Onda nakon toga odlazim malo u Luksemburg i London, pa se vraćam, radim u Vjesniku 10 godina, pa onda opet 10 godina u 24 sata u Osijeku, gdje sam došao tragom svoje žene, zbog koje sam u stvari došao u Osijek, i prije nekoliko godina sam shvatio da to nije više novinarstvo koje je sad u mainstream medijima, u koje sam se ja zaljubio i u koje sam krenuo sa idealima, ali s druge strane, pošto mislim da znam pisati i da imam neki tu talent, rekao sam neću si napustiti pisanje, ali ću pisati o onome što volim i sam za sebe. I osnovao sam firmu jednu koja se bavi izdavanjem knjiga. Ja sam sam svoj obrtnik. To je razlog pišem o onome što volim i što mislim da ljude zanima, i nakon iskustva koje ste, bit ću malo pripremio sam nešto samo da... Jer ta tvoja knjiga je praktički povod zašto mi danas razgovaramo. Sjajno. Ovo je samo u nekoliko godina nastalo i shvatio sam da je recimo konkretno vino jedno područje koje itekako je kao niša zanimljiva na tržištu, za kojim ljudi imaju veliko zanimanje, jer naprosto nema ništa. Ništa. Upravo je to, rekla sam već prije par trenutaka, i razlog zašto danas u Kolektivu znanja razgovaramo upravo o vinima. Ljudi su me pitali, pa kako to da u Kolektivu znanja koje se generalno bavi promocijom i nauke i svega onoga što smo izgubili putem i odrastanjem, a trebali smo definitivno imati, a znanje, govorimo o znanju i to o kolektivnom znanju, no ja želim ispričati neke lijepe pozitivne priče o našoj zemlji i o našem regionu, a upravo je to tema, Željko, tvoje posljednje knjige.
Već si spomenuo da si krenuo pisati i pričati o vinima i tvoja posljednja knjiga se zove zove se Vinske priče Bosne i Hercegovine. Sjajno, sjajno. Hajmo otprilike za neki uvod da mi ispričaš kako si se uopće odlučio. Vidim da si pisao o drugim regionima bivše Jugoslavije koji su vezani za vina i za uspješne vinske priče, no ovo je, rekla bih, jedna prva sveobuhvatna, ajmo to tako reći, enciklopedija vina koja je vezana za Bosnu i Hercegovini. Reci mi, kako si se uopće odlučio pisati knjigu o vinskim rejonima, odnosno područjima iz Bosne? Odgovor je vrlo jednostavan. To je samo po sebi se nametnulo. Nema tu nikakve filozofije. Ono što stalno govorim, znači ne odnosi se samo na Bosnu i Hercegovinu, nego i na Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju. Ako je nešto krenulo na dobro zadnjih 30 godina na ovim prostorima, to su vinske priče. To je istina, vino. slažem se. Znači, apsolutno, recimo, samo u odnosu na prije 10 godina, kad sam prvi put posjetio neke vinarije u Hercegovini, i kad ruku na srce si mogao na prste jedne ruke nabrojati nešto zanimljivo ili neka jako dobra vina, u odnosu na danas, to je nebo i zemlja. Ovo što danas nudi Bosna i Hercegovina u promociji svojih vina, prije svega nekih autohtonih, autentičnih sorata poput žilavke, blatine i trnjaka, to rijetko koja zemlja se može pohvaliti. Prvo, a tako mala zemlja. Tako mala. Prvo, autentičnošću svojih vinskih uradaka, s druge strane, uvjetno rečeno, blitzkriegom koje su te vinarije, koje su u međuvremenu i kao gljive poslije kiše nikle u velikom broju, napravile na promociji Bosne i Hercegovine kao vinske zemlje i uvrštavanjem Bosne i Hercegovine na jako važno mjesto na vinskoj karti svijeta. Da, to je vrlo interesantno. Što je meni vrlo zanimljivo, ja sam prije 2 godine pozvan od vrhunske, možda najvećeg svjetskog autoriteta na svijetu vina, to je čuvena vinska spisateljica Jancis Robinson, koja je pisala 8. izdanje leksikona vina, vinskog atlasa svijeta. Da. I ja sam imao zadaću redigirati, korigirati, lektorirati priču o Bosni i Hercegovini u toj knjizi. Ono što sam ja dobio je zaprepašćujuće plitko i loše u smislu informiranosti koju su oni imali o Bosni i Hercegovini. Aha. Znači tu se još barata terminima lištica. Ja ne znam kad je to nesto taj termin, ima sigurno 30 godina, ali karte koje su mi nudili na pregled su apsolutno netočne, sa krivo ispisanim nazivima gradova, područja, podaci. I onda sam, recimo da je to neka prijelomna točka, što bi sad rekli na hrvatskom breaking news, koja je meni zasvijetlila u glavi da se mora nešto napraviti i pokušati. To je bio poticaj, dakle. Pokušati urbi et orbi pokazati s kojim bogatstvom Bosna i Hercegovina raspolaže. Da. A raspolaže, vjerujte mi, sa svime. I ne samo Hercegovina, što je jako zanimljivo, iako je u Hercegovini 90 i više posto. Da, to je vrlo zanimljiva stvar. Ja sam imala priliku prelistati knjigu i vidjeti otprilike o kojim vinarijama govorite u svojoj knjizi, o kojim područjima Bosne i Hercegovine. Dakle, vaša knjiga, odnosno tvoja knjiga nije bazirana samo na Hercegovini, jer mi svi nekako razmišljamo o tome da se isključivo u Hercegovini uzgajaju različite sorte vina, dakle vinova loza, i da se tamo proizvode vina. Ne, ti si upravo u svojoj knjizi pokazao da se vina u Bosni i Hercegovini, pored Hercegovine, dakle, prave jednako dobro i u Bosni, dakle u dijelovima koji nisu nekako autohtono vezani za vina, za proizvodnju vina. I neke upravo od tih bosanskih priča su meni nešto najimpresivnije što sam uopće doživio u cijeloj regiji. Evo, slobodno nam reci, koji su to regioni u pitanju,
Prvo, meni je jako zanimljiva priča vaša iz Sarajeva. To je dosta mojih prijatelja slabo ili gotovo nikako znalo dugo godina, sad je to već postala malo poznatija priča, o Armanu Galičiću, koji je gore pokrenuo taj svoj hedonistički klub Hedona i u dvorištu, odnosno okućnici tog velebnog, prekrasnog objekta iznad Pionirske doline, on je posadio vinograd. Ko bi rekao da u Sarajevu može uspijevati vinograd? I ako se sjećaš, a sjećaš i znaš jako dobro za priču o onoj Inat kući. Znam, naravno. Tako je i on u Inat svima koji su se podsmjehivali kad je on krenuo u taj poduhvat i kad je napravio svoj prvi pjenušac od tog grožđa kojeg je zasadio u vinogradu pored svoje kuće, taj pjenušac nazvao Inat. Aha, nevjerojatno. A koja je to sorta grožđa koju je on posadio kad već govorimo? Igrao se on tu sa raznim, igrao se tu sa crnim pinom, igrao se čak i sa malvazijom istarskom. Nevjerojatno. Ali to je... Koju treba posebno slano tlo i koja traži ipak malo puno drugačije. Puno toga treba malo više i sunca, treba malo više. Ali dobro, on se igrao, napravio i na kraju je našao neku formulu koja uspijeva ali nije više ni Sarajevo, nije više ni drugi dijelovi Bosne i Hercegovine, ono što je nekad bilo u smislu klime koja se bitno promijenila i koja je uvjetovala da su sad i neka od tih područja u kojima nikada nije bilo grožđa i u kojima se pogotovo nikada vino nije ni tretiralo kao nešto što bi se trebalo proizvoditi, a niti konzumirati. To su takozvani rakijaški dijelovi. Jesu, da. I pivski. Pivski, da. Ja uvijek tu naglašavam da mi je tu najimpresivnija priča, evo mogu sad nazvat ga iz svog dragog prijatelja Vinka Zovka iz Žepča. Žepče sam primijetila kao jedan potpuno novi dragulj na toj vinskoj karti Bosne i Hercegovine. Kad vi sad dolazite iz smjera Maglaja, pa prije onoga tunela Karaula, gore kad se penjete, pa sa lijeve strane, dole to su sve vinogradi, pa onda kad se popenjete gore na Karaulu i recimo skrene se lijevo iza Karaule prema tim selima, to su sve vinogradi. Dole u samom Žepču, pored rijeke, sve vinogradi. Znači, to je sad već na razini nekih 100 hektara, a u planu je cijelo jedno područje 250 hektara zasaditi u sljedećih nekoliko godina. Tako da će u konačnici Vinko Zovko sa svojim kooperantima, on je, znači, to ću objasniti, će imati površinu veću nego što danas ima Hepok puta 2. Wow, impresivno. Sad, zašto ja volim Vinka Zovka? Zato što je to možda najsocijalnija kategorija, prije svega najčovjekoljubnija koju sam ja ikada sreo u vinskom svijetu. U industriji vina. S obzirom da on dolazi iz Žepča, da sam ja od tamo već radio neke priče sa afričkom tematikom o pokojnome Fravijeki Ćuriću, misionaru koji je ubijen prije 20 i nešto godina i koga sam zazvao svecem da ga se proglasi i beatificira. Tako da sam navikao izgleda da je taj kraj pogodan za čovjekoljublje. I vrlo specifičan kraj, da. A dakle, Vinko Zovko, metalac po struci, što on kaže cjevar, je odlučio svoje bogatstvo, odnosno ne mogu reći bogatstvo, ali svoj zarađeni novac poslovima koje radi sa limarijom u Italiji, kasnije on napravio tu tvornicu u Žepču, je odlučio uložiti u izgradnju vinarije kako bi privolio ljude koji se masovno iseljavaju iz Žepče i Srednje Bosne da ostanu na svojim pragovima i ne da im je dao uvjete, nego se to može nazvati čak i nemoralnom ponudom financijskom kojom ih je motivirao da ostanu. Znači on praktički za 1 hektar vinograda daje onima koji obrađuju 12.000
eura godišnje. Wow. Znači imate 2 hektara, 24.000 eura, to je uistinu i u malo drugim okvirima izvan Bosne primamljiva ponuda za koju bi se ljudi itekako upecali i ostali na tom području. Tako da dakle, niko više ne treba saditi niti pšenicu, niti kukuruz, vino je, odnosno vinova loza je. Da. On vam osigurava otkup, daje vam dobar novac za to i jamči vam razdoblje 10, 15, 20 godina, koliko god hoćete, stalno da će vam biti taj koji će. I tako da nemate nikakvih razloga strepiti o tome gdje će i pod kojim uvjetima ići to grožđe. I uspije nekih 30-ak obitelji zadržati, zbrinuti, a već postoje 3-4 priče ljudi koji su se vratili u Žepče kako bi zakupili neko zemljište, posadili vinograd i pridružili se njegovoj priči. To je prvi dio. Drugi dio, zadivila me ambicija njegova koji je počeo graditi vinariju kapaciteta 35 milijuna litara. Da. Ako vam kažem, recimo da najveće vinarije u Hrvatskoj, poput Iločkih podruma, poput Erdutskih vinograda, Belja, Kutjeva, DD, Agrolagune u Poreču i tako dalje, sve skupa nemaju 25 milijuna litara. Wow. Govorimo o najvećim vinarijama, a on ide graditi u nekome Žepču gdje nikada grožđa nije bilo. Da. Ide graditi vinariju sa 35 milijuna litara kapaciteta i sa uvjerenošću da će sve to vino bez problema prodati, kako on kaže, jer on gleda to dugoročno i unaprijed, prodavati po ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i da on oko toga ne brine sekundu. Da, to su priče koje želim čuti danas, da ljudi imaju viziju, tako prekrasnu, sjajnu viziju i da zaista žele i ovoj zemlji na koncu konaca dobro, jer to je zaista jedna pozitivna, prekrasna priča. Reci mi Željko, ima li ona svoje utemeljenje i opravdanje, jer evo pričamo o nekim potpuno inovativnim, pionirskim koracima? Ja još nisam sreo nijednu vinariju na ovim prostorima koja je propala. Izvanredno. To mi je drago čuti. To je prvo. A druga stvar, dobro, sad malo je u vrijeme ove korone, malo je teško govoriti sad o baš nekim ekonomskim aspektima, jer zadnjih godinu dana je situacija potpuno izmakla kontroli, ali i ovo će stati, tako da. Ali Željko, reci mi, evo, prije nego što krenemo pričati, upravo kad si pomenuo i koronu i ekonomske aspekte, čitajući godinama priče o nastajanju nekih vinarija u Čileu, u Italiji, u Argentini, u Južnoj Africi, vidjela sam jednu značajnu opasku da svi vinari ipak trebaju neki period od 5 do 10 godina da bi ta vina koja proizvode mogli konačno etablirati na tržištu. Dakle, to nije posao koji od danas do sutra donosi neku dobru i kvalitetnu zaradu. Dakle, i korona će proći i vjerujem da će sve ove vinske priče dati svoje rezultate. Ali ajmo se vratiti na početak. Dakle, kad mogu samo mala digresija. Da, samo izvoli. Mala digresija od jednoga koji je dosta ovako potkovan financijski ušao u tu priču, koji je rekao da za postati milijunaš u svijetu vina trebaš prethodno biti milijarder. Da. Ali to je općenito problem ovih naših prostora koji je, u kojem se izgubio kontinuitet. Mi praktički 2 ili 3 generacije smo u nekome vakuumu, u diskontinuitetu bili. Da. I praktički svi ovi vinari koji sada imaju svoje vinske priče, bore se za tržište, dakle, praktički kreću iz početka. I to su mladi ljudi koliko sam vidjela, da. Mislim, mladi ljudi, u nekim srednjim godinama recimo. Nisu to ljudi, da. Ja i za sebe u 53. ću reći da sam mlad. Znači, bitno je kako se osjećaš, a uspjeh u svakom poslu te čini mladim. Nego htjela sam, prije nego što si spomenuo ovu crticu, htjela sam u biti te zamoliti da nam ispričaš iz svog iskustva, dakle, kako izgleda put stvaranja jedne vinarije. To su stvari koje obično ne možemo negdje pročitati ni vidjeti, a mene evo recimo konkretno zanima. Dakle, kad se neko odluči da svoj neki kapital želi uložiti u vinsku industriju, koje korake mora napraviti, dakle kojim putem mora proći? Evo, ja sada pripremam jednu knjigu koju ću do kraja godine završiti o
po meni sinonimu za dalmatinsko vinarstvo Luki Krajančiću s Korčule, koji je istoznačnica za pošip i sve najbolje što ta sorta daje. I puno tih detalja o nastajanju vinske priče sam sad čuo iz njegove perspektive i perspektive njegovih prijatelja vinara na Korčuli. Primjerice, prvi vinar ili jedan od prvih uopće u Hrvatskoj, ali prvi sigurno u Korčuli, koji je pokrenuo vlastitu vinsku priču 89. 90. godine, zove se Branko Cebalo. Zašto sad to spominjem? Znači, Branko kad je jednog dana došao u svoj poštanski ured gdje je radio kao monter, imao dobar posao, dobru plaću, vidio je da otac sve teže se nosi sa zemljom koju je imao, znači imao on 1 hektar neke površine dole pod vinogradima i da ne može dopustiti, pošto mu je brat otišao u Njemačku, da to sve propadne. On se zbrojio u glavi i oduzeo i rekao, ja više ne želim raditi u pošti, i krenuo je u organizaciju tog projekta vlastite vinarije. Dakle, zašto je bio taj diskontinuitet od nekih 40-50 godina? Vi u to vrijeme, da biste pokrenuli vinsku priču, trebalo vam je 5 godina. Doslovno 5 godina, tako je pisalo u zakonskim i propisima, tijekom kojih ste vi morali proći stotine i stotine koje kakvih izmišljenih zahtjeva, papirologije, onoga. To je ono što se danas sve rješava u mjesec dana. Da. Znači, prva berba, prvo vino, provjera vina, ne možete dobiti ocjenu kvalitetnu, vrhunsku, druga berba, drugo vino, opet vam traže nešto krivo. Uglavnom, 5 godina je trebalo za prvo vino da može izbaciti na tržište. Danas to ide puno jednostavnije, Bogu hvala, i ljudi su shvatili da je vino uistinu prepoznatljivost ovih prostora i da je to nešto po čemu se ovdje stvara i ime, a na koncu zbog neke medijskog praćenja te vinske scene pojedini vinari na ovim prostorima, u Hrvatskoj sigurno, imaju čak i status rock zvijezda. Wow. To vas ponese da se malo... A to je slučaj za Istru, Istra i ja bih rekla i Korčula dole, Hvar, da. Pa recimo vi u Južnoj Africi imate, to su područja koja nisu imala diskontinuitet. To je isto jedna posebna priča. Gdje se logično s generacije na generaciju prebacuje taj posao. Pa vi imate surfersku ligu među vinarima koji... I tako dalje, imate mislim... čula sam da je ta priča posebno vezana i za Australiju, region Australije, pogotovo Južne Australije. Ali nemamo zaboraviti da sva ta područja, znači i Južnoj Africi, Mihael Dobrović. Ljudi s ovih prostora. U Novom Zelandu ću vam sad nabrojiti od Nobila, Babića, u Australiji, u Čile, u Argentini, su vinske priče započinjali ljudi s ovih prostora. Wow, nevjerojatno. To je konkretno cijeli basen jedan od Makarske do Korčule. Da, iseljenici. Tako da je izgleda započinjati nešto u krvima ovih ljudi ovdje. Je li to sad započeti vinsku priču 90-ih i 2000-ih godina ponovo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili drugdje, ili je to bilo prije 50 do 100 godina unatrag u Australiji, Novom Zelandu, Argentini, Čileu i Južnoj Africi. Da, reci mi... Da se vrati na početak. Znači, bitna je samo želja, volja, ideja. Da. I naravno, određeni kapital morate imati. Jasno. No koliko godina je, recimo, ajmo to reći tako, otprilike neki period koji jednom vinaru treba da konačno na sto izbaci svoje vino? Je li to 5, 10? Možete, recimo, da sad posadite lozu, za 3 godine ćete dobiti prvi pravi rod, od kojeg ćete moći napraviti vino, koje ćete onda dobiti u toj 4. godini, jer mora malo i odležati. Odstajati, da. A ako ćete ga pustiti malo duže, onda u 5. godini. Sad, znači, problem je naći sredstva kojima vi možete
koji možete to razdoblje pokriti financijski, pokriti. Da, opravdati, da. A, tako da problem je, kažem, sa ovim prostorima dosta veliki jer su mnogi ulazili u kredite. Da. I ogromna su zaduženja, ali kažem, srećom, evo, nije niko propao do sada. Reci mi, Željko, da, već smo pomenuli rejon Žepča, rekao si mi da postoje neke vinske priče i u rejonu u području oko Banja Luke, ne baš velike, no nekako Hercegovina definitivno biva jednom od najvećih riznica vina koja dolaze iz naše zemlje. Kako krenuti pričati o vinarijama u Hercegovini? Koja je najstarija, koja je najbolja? Teško je to reći. Bježimo toga kao da me pitate je li više volim Grgu ili Gretu, moje dvoje djece. Da. Znači, samo da spomenem, recimo kao jedan kontrapunkt onome što sam malo prije pričao, je upravo primjer Banja Luke i vinara Željka Jungića. Aha. Znači, ne samo da je ustoličio vinariju u području koje baš nije vinski prepoznatljivo, nego je u zadnjih 2 godine možda najveća priznanja cijeloj bosansko-hercegovačkoj vinskoj sceni donio upravo on. Sa vinima koja su dobila zlatne medalje na najprestižnijem svjetskom vinskom natjecanju, to je Dekanterovo koje se održava svake godine u Londonu. Da. Tako da je, znači, nije Banja Luka samo egzotična fusnota na nekoj vinskoj karti, nego je postaje ozbiljna vinska priča. Da. Ali, govorimo o sorti bijelog vina. Je li tako? To je bijelo vino. Kod njega su crna vina. Zanimljivo. Kod njega su crna vina. I koje su to sorte? I on je ima Merlot, Cabernet Sauvignon. Tu nema autohtonih to sam htjela pitati. BH sorata, nego su to ove, kako se kaže, introducirane, znači internacionalne, francuskoga, porijekla. Da. Ali zanimljiva pozadina Željka Jungića je, recimo, isto jedna od, kako bi rekao, stvari koje su uobičajene posljednjih godina. To je da ljudi koji su dobro financijski potkoženi ulaze u vinsku priču. Da. On je dugo godina, on je i sveučilišni profesor, ali on dugo godina bio menadžer telekomunikacijske industrije, tvrtke. Ne mogu se sad sjetiti točno koja je u Banja Luci. MTEL-a. Da. I on je, recimo, od onih koji su odlučili uložiti sredstva svoja i ući u vinsku priču. On je jedan od najljepših vinograda uopće Bosni i Hercegovini, upravo njegov u tome u tom Markovcu pored Čelinca. Aha. Da me ubijete, nisam ni znao za to mjesto prije. Nisam znao, kao što nisam nikada čuo za naseobinu Lišnju. Naseobina Lišnja, to je pored Prnjavora. Da, tamo isto. Pored Prnjavora, gdje se suprug ove jedne Oksane Sadžik, znači Prnjavor je poznat kao možda multietnički najzanimljivije mjesto u Bosni i Hercegovini. Oksana Sadžik, čiji su korijeni ukrajinski, se udala tamo u Freiburgu u Njemačkoj za Kristijana Cvikerta, koji je bio vinski trgovac, i kad su došli jednom tako u taj njezin rodni kraj, odlučili su na tom jednom zapuštenom području saditi vinograd, jer je imao iste uvjete otprilike kao u obližnjem Freiburgu, u obližnjem Alzasu. A kad si spomenula Ukrajinka, tamo je još uvijek zaostala, ajmo to tako reći, jedna komuna Ukrajinaca, baš u rejonu Prnjavora, tako da je ona Bosanka ukrajinskog porijekla. Da. Što najbolje govori Aleksandar Hemon u svojim knjigama, jer on također vodi porijeklo iz Prnjavora. A Ukrajinci su, ukrajinska familija. On je Ukrajinac porijeklom. Njegov djed jeste Ukrajinac porijeklom, ali to je ta komuna Ukrajinaca u blizini ne Prijedora, nego Prnjavora, o kojima upravo govoriš. Sjećam se kao novinar početnik i student da sam s njim se uvijek prepirao oko filma. On je bio uvijek strastveni zagovornik ovoga trendovskoga. Jako je volio Johna McTiernana. Da. Tada se pojavio i Umri muški,
A ja sam se furao na Tarkovskoga i ove neke kvazi art filmove i da smo imali oko toga danas Hemon sa sestrama braćom Vahovski snima Matrixa, 5. izdanje. No evo, potpuno smo digresiju napravili, vratimo se na gospođu. I naše su to jedno područje u naseobini Lišnji, ponavljam jer mi to toliko zvuči egzotično. Gdje su uspjevali samo fazani u ogromnoj količini. Wow. I vinariju su nazvali logično fazan. Aha, zanimljivo. A svoje najbolje vino na kojem na etiketi je na 5 različitih jezika zove se Zašto ne? Vrlo zanimljivo, evo, vrlo, da. Ali onda imate, to nisam uvrstio jer je to jako svježa priča, imate u Brčkom se pojavio jedan kirurg koji radi u općoj bolnici u Novom Sadu. Aha. Gajić, prezime Gajić, koji je pokrenuo prije nekoliko godina svoju opet vinsku priču. Da. Onda pojavljuje se sad tu krcato, znači postalo je to, znači ne samo... To je postalo vrlo fancy, što bi se reklo ovim današnjim rječnikom. Pa biti vinar i imati svoje ime na vinskoj etiketi je postalo stvar fancy apsolutno, pokazivanja. Da. Pa nemojte zaboraviti da neke od najvećih svjetskih imena iz svijeta filma, glazbe, imaju svoja vina. Pa i Angelina Jolie i Brad, oni su imaju svoj vinograd dole u Provansi. Oni imaju u Provansi, imaju svoj vinograd i njihov roze je jedan od najtraženijih rozea uopće u svijetu. Sting ima Message in the Bottle, isto etiketu. Ima i u kvalitativnom smislu tu recimo Francis Ford Coppola kupio jedan od najuglednijih, najcijenjenijih vinagrada, odnosno vinarija u Kaliforniji i njegova vina su u kvalitativnom smislu svjetski vrh. I tako dalje. A kod nas isto takvih ima. Vinska industrija je užasno skup sport, koliko vidim, vrlo skup biznis. Međutim, u ovoj zemlji koja je, evo, prije nekih 30 godina bila skoro pa potpuno razrušena, ta priča mi se čini beskrajno interesantnom i važnom. Upravo zbog toga danas i razgovaramo o njoj. I zanima me, dakle, na koji način vidiš, dakle, procvat ove zemlje, specifično te hercegovačke regije, koja je poprilično nenaseljena. Prilično su iseljeni dijelovi Hercegovine o kojima ćemo govoriti da se tamo nalaze vinogradi, je li tako? Ja bih ovako, napravio bi vrlo jasnu distinkciju između istočne i zapadne Hercegovine. To je nebo i zemlja. Znači, samim prolaskom kroz zapadnu i kroz istočnu vidi se ogromne razlike. Ne mislim na nacionalno to uopće nije. Ne, mislimo na, recimo, istočna Hercegovina je potpuno nenaseljena. Potpuno zapuštena, potpuno i oni upravo možda čak u toj zapuštenosti u tom ruralnom razvoju i potenciranju poljoprivrednih i drugih tema imaju velike šanse. Zapadna Hercegovina je u onome smislu napretka možda najnapredniji dio u cijeloj regiji. To se je kultivirana, Hercegovina danas i Hercegovina prije 30 godina su nebo i zemlja. To je naprosto nevjerojatno. I tu su neki se pojavili novi igrači na gospodarskoj karti, usudio bi se reći čak i svijeta, što se prije nije moglo niti zamisliti. I to u onome kamenjaru gdje su uspjevali samo poskoci. Da, upravo tako. Dakle, što se tiče vinograda, i tu je situacija u odnosu na prije 30 godina nebo i zemlja. Ja ću samo jedan statistički podatak reći, da je prije rata Hepok bio gigant u svjetskim razmjerima. Istina. I da je pod svojim vlasništvom on imao 6.000 hektara. Površina pod vinogradom. 6.000 hektara. To je impresivna cifra. Danas cijela Bosna i Hercegovina, svi vinogradi skupa, nemaju 3.500 hektara. Wow, nevjerovatno. A Hepok se sveo na ono područje sjevera, Mostara, gore. Prema putu, prema Sarajevu. I to je nekih 200 hektara. Ali ima tu jedna zanimljiva priča. I s tim Hepokom, to sam naveo,
u knjizi kad je došlo do ovog Dejtonskog sporazuma i kada su se dijelili, to je bila recimo neka područje vinarije Hepok, to je Bučje polje dole na jugu, je bilo područje razgraničenja. Da. I znam da su ovi koji su bili tada, to je bila to je bila neka gatačka brigada armije BiH, da su, kad su čuli kome će pripasti ta vinarija, da su izašli sa transparentom, ne potpisuju, Alija, naša je vinarija. Nevjerovatno, da. Ali dobro je, vrlo zanimljivo. Iscrpili su oni sve tijekom rata te zalihe, sve se popilo. Se popila. To vam je isto priča u iločkim podrumima, u Iloku, isto koji je bio okupiran 4-5 godina. Onda su ove paravojne postrojbe iz Srbije dolazile tu i one su od tih arhivskih vina koja su bila vrijedna nevjerojatno, one su ih pekli i pretvarali u rakiju. A onda ste tamo onda su pored Subotice, to sam davno bio pisao, bila su otkrivena 2 tunela. S jedne strane, jedna strana tunela je imala crijeva koja su iz Mađarske u Srbiju dovlačila naftu, a cijena za tu naftu bila je upravo ova rakija od iločkih podruma koja se pretvarala. Tako da je to bio sve jedan strašan biznis. Da, nažalost, sve se oko toga. No, ajmo se mi vratiti ponovno na Hercegovinu. Ja silno želim čuti priče o hercegovačkim vinarima, zbog toga što i poznajem neke vinarije tamo i samo još jednu ću opasku navesti našim slušateljima i gledateljima, da će imati priliku vidjeti nekoliko fotografija iz tvoje knjige koje je snimio naš prijatelj Irfan Redžević, dakle fotograf koji je prekrasno uspio dočarati sve ono što si uspio ti i prenijeti u svojoj knjizi. Dakle, prekrasne su to fotografije i upravo smo željeli da naši gledatelji vide na našem YouTube kanalu, da uz ovu našu priču mogu i vidjeti inserte iz tih vinarija. Pa evo, samo opaska da Irfan, kao da ga znam 100 godina, a nismo se upoznali još. Da. Zanimljivo, da. Nismo se još upoznali i ponosan sam na posao koji on napravio i nadam se kad bude ovo gledao, a nadam se će gledati, da još jednom i ovaj put i ovom prilikom čuje moje zahvale njemu za taj posao koji je napravio. Dakle, ali to nije samo on nije jedini koji je iz tog bosansko-hercegovačkog miljeja dao obol ovoj knjizi. Znači, prvo su to vinari sa svojim vinima, oni imaju svi svoje priče koje su napisane o njima. Druga, ilustrator naslovne stranice. Ova koja prati, Znači, ilustrator naslovne stranice Sarajlija sa zagrebačkom adresom, jedan od najpoznatijih i najuglednijih ilustratora trenutno u Hrvatskoj, Vedran Klemens. Interesantno. I pisac predgovora za ovu knjigu je meni jedan dragi prijatelj i jedan od možda najvećih živih intelektualaca u Bosni i Hercegovini, to je Željko Ivanković. Poznati. Tako da ova knjiga je uistinu gotovo u cijelini bosansko-hercegovačko djelo. Eto, tu dajem i ja taj neki svoj obol mjestom rođenja. Da. Kad si već pomenuo ilustraciju, na ilustraciji sam vidjela jedan vrlo interesantan detalj o kojem te upravo želim pitati. Kad su, čitala sam davno nekad, pa sam se upravo tog detalja i sjetila, čitala sam nekad neku studiju koja je vezana za stečke i detalje koji su nađeni na stečcima i tvrde da su na nekim dijelovima stečaka pronađeni i crteži vinove loze. Dakle, ona je generalno bila jedan od neodvojivih detalja kompletne istorije koje se veže za ove krajeve. Reci mi, da li si i ti u nekim svojim istraživanjima naišao praktički na vrlo slične detalje? Pojavila se jedna, mogu je nazvati kolegica, koja posljednjih
mjeseci ili nekoliko godina iz Sarajeva malo intenzivnije proučava povijest vinarstva u Bosni i Hercegovini, Naida Kovačević. Da. I ona upravo u tim arhivskim zbirkama nalazi sve više potkrepa ovoj tvojoj tvrdnji o grožđu i vinu koje se nekada davno ovdje proizvodilo ili grožđu koje se njegovalo i uzgajalo. Da. Čak i recimo uspio sam prvi put čuti podatak koji mi je zanimljiv. Vjerovao sam da je Pošip porijeklom sa Korčule kao mješanac dvaju sorata koje su tamo bile autohtone, to je Bratkovina i Zlatarica, ali vidim da se 1900. godine u Konjicu uzgajao Pošip. Dakle. No, ono što je posebno zanimljivo kod ovih vinara hercegovačkih, sad naglašavam hercegovačkih, kod barem njih petorice, je opsjednutost srednjovjekovnom poviješću. Recimo, dok si ti to čitala, odmah sam sinuo Josip Tolj. Da, iz to je jedan Blatnice. od... Da. Josip, znači, ja sam napisao naslov vina kao udžbenik srednjovjekovne Hercegovine. Da. I nazivi njegovih vina upravo su neka vrsta omaža, posvete, srednjovjekovnoj posveti. Pa vi tu imate neku Kosaru, Vitaču, i Bosančica Kavalkadu. kojom se pišu njegove etikete. Da, i dosta je povoda za cijelu tu svoju priču upravo našao u jednoj nekropoli stečaja koja se nalazi u njegovom vinogradu u Blatnici. Da. Pa onda imate opet s druge strane vinariju. Blatnica se nalazi u zapadnom dijelu Hercegovine. Znači zapadna Blatnica je uz Čitluk. Uz Čitluk, jasno. Uz Čitluk, znači s druge strane recimo Čitluka postoji mjesto Potpolje, u kojem je mladi, simpatični, dragi gospodin Ostojić, Vlado Ostojić, koji je za razliku od svih srednjovjekovnih vladara, on je našao podatak, ili mu je tako barem sugerirao dizajner njegovih etiketa, da je on nasljednik nekadašnje loze Ostoja, odnosno Ostojića. Da. Tako da on za sebe jedini može reći da je kraljevska vinarija. Onda vi imate Radovana Vukoju u Trebinju, čiji najbolji vinogradarski položaj se zove carska vina, carski vinograd. Pa onda imate pored Mostara jednu vinariju koja se zove Carski vinograd. Pa onda imate u Stocu isto jednu vinariju, evo pokušavam sad dok listam ovu knjigu. Evo, u Stocu imate vinariju Daorson, koja se bavi još starijom prošlošću od ove srednjovjekovne, a to je otprilike povijest koja se može tumačiti na razini onog, kako se zove onaj vaš poznati arheolog koji je izmislio ove piramide? Semir Osmanagić. Semir Osmanagić je imao prste u tumačenju ovih Daorsona, kao još ovog Daorsona, tog grada Utvrde pored Stoca, koji otprilike po nekim nalazima isto tako miriše na neke mistične prizive u povijest kao i piramida u Visokom. Kad si pomenuo Vukoju i Trebinje, on je od praktički, ne možemo reći zapuštenog grada, ali potpuno zaboravljenog Trebinja napravio jednu veliku posebnu priču. Tako da Trebinje i njegova vinarija je postala zaštitni znak kompletnog tog istočnog dijela Hercegovine koji gravitira prema Dubrovniku i Trebinje je u zadnjih 10 godina zaista procvjetalo. To je tvoj rodni grad i reci nam malo više o Vukoju, ima vrlo zanimljivu istoriju. Ja svoju priču o Vukoju počeo sam sa onom rimom koja ide uz Trebinje, a koja nije baš prijemčiva za eter. Nažalost, znam na što misliš. Ali uglavnom, nakon toga Trebinje, ja sam
25 godina izbjegavao spomenuti T od Trebinja zbog toga što se tamo događalo. Da, nažalost. Jer me jako boljelo što je taj grad izrodio i što je činio susjednom Dubrovniku i drugdje, jeli? Pogotovo što ispred moje rodne kuće, kad sam išao raditi svojedobno reportažu o onome Božidaru Vučureviću, a u toj reportaži on se i provalio sa onom svojom čuvenom izrekom da je 6. flota neka, bila bi prva. Da. Kad sam ispred svoje rodne kuće vidio haubice koje su udarale bjesomučno po Dubrovniku. Uglavnom, ja sam taj grad bio stvarno prekrižio i vjerojatno nikada da nije Radovana Vukoje, ja ne bi ni došao u Trebinje ponovo. Da. I ono što sam napisao za Radovana Vukoju, da je čovjek koji je po pitanju Trebinja, barem u trenucima kad je započinjao tu priču, on bio 10 koraka ispred drugih. Nevjerovatno. U svakom smislu vrlo inteligentan, vrlo bistar, neopterećen prošlošću. To je dečko 40 godina kako smo... 40 godina, sportaš po vokaciji, on je bio istaknuti judist, a s druge strane njegov otac je davno počeo tu ugostiteljsku priču koju on vidio kao mogućnost za veliki iskorak u tom poslu. I on je čovjek koji jednostavno shvatio da Trebinje ne može funkcionirati bez Dubrovnika, odnosno da može funkcionirati na način da privuče velik broj turista. I da jednostavno, ja sam napisao da je on čovjek koji je prebrisao tu granicu. Ali istina je, upravo je tako. Da, upravo je tako. I u tom kontekstu što je uspio mene uskrsnuti ponovo da se pojavim u Trebinju, ja sam njega čak usporedio sa Svetim Ostroškim, Vasilijem Ostroškim. Da, sa Vasilijem Ostroškim koji je uspio iz kamena da mu rodi loza u Ostrogu, u onome samostanu. Obližnjem samostanu. Tako otprilike, kako je tamo iz kamena nikla loza, tako je otprilike bio i moj povratak u Trebinje. Ali ogromna je. Nemogućega. Ali Popovo polje je bile zaista i u bivšoj državi je bio jedan ogromni dragulj kad je vinova loza u pitanju. Dakle, to je bio jedan strašan potencijal oduvijek. Da, ima tu zanimljivih priča. Recimo u tom Popovu polju prije nekoliko godina pojavio se neki nevjerojatno bogati Srbin iz Južne Afrike, koji je otkupio dole ogromnu količinu voćnjaka, vinograda i od čega on misli raditi veliku priču, kako će to ići dalje. Ne Drašković. Drašković je druga priča. Aha. Drašković je kupio nedavno veliki, ogromni kombinat u Vršcu, u Srbiji, u Banatu. Da. A Drašković je pokrenuo ono selo Sunca, kako se zove. Uglavnom nije to, ali ovaj je dole niže, pored Zavale i Ravnoga, kupio ogromne vinograde. Vasiljević, preziva se Vasiljević, da. Uglavnom, znači vidi se sve više mogućnosti da to Popovo polje i Trebinje bude kao što je nekada bilo, a to je uistinu potencijalni Hercegovačka Provansa, jesam li u pravu? Pa otprilike ili Hercegovina, Kalifornija, kako već, kako bi Zoster rekao, da. Recimo ovo selo Ravno, kako je obnovljeno, jedan moj prijatelj ga naziva kao nekom vrstom hercegovačke Toskane. Da. Sa tim svim lijepim obnovljenim kućama za odmor i tako dalje, tako dalje. Radovan Vukoje je to prepoznao. Da. I napravio je fantastičnu vinariju koja se sa restoranom i ovim objektima koje sve ima prostire na 6 katova. Praktički je dominantna građevina na uzvišenom dijelu Trebinja. Pokrenuo je tu priču sa fine diningom, sa gastronomijom modernom ili modernijim interpretacijama tradicionalne kuhinje. Vina su nevjerojatno dobra jer se on nije žalio niti snebivao otići studirati i izučavati se, obučavati se u Italiju, angažirajući i najbolje talijanske enologe i učeći se tomu. Tako da njegova
vina on je doveo do perfekcije. Je. On je zaista... I ono što je zanimljivo, što ja zezam svoje prijatelje iz zapadne Hercegovine, jer im trebao Radovan Vukojest pokrene salon žilavke i da najveća smotra najznačajnije bosansko-hercegovačke sorte, a žilavka to nedvojbeno jest, jer je to jedina sorta koja je od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada Hercegovine, da se taj događaj baš odvija u Trebinju. I to su autohtone bosansko-hercegovačke vrste, dakle žilavka i blatina. Žilavka, blatina i trnjak. I trnjak, da. To sam htjela pitati. Trnjak postaje jedna od sorti koja je ponovno došla, napravila veliki comeback na vinsku kartu. Pila sam trnjak, čini mi se, od Tolja, prekrasan je. I baš me zanima tvoja priča vezana za trnjak. Dakle, to je ponovno otkrivena stara sorta. Jel me čuješ? Da, samo izvoli. Malo mi se zamrznula slika. Dakle, trnjak je sorta koja je do nedavno, do unatrag recimo 10-15 godina, služila kao neka vrsta oprašivača. Oplemenjivača, reklo bi se, da. Da. Znači termin koji se koristi inače u tom vinogradarstvu je oprašivač. Aha. Recimo kao što grk u Lombardi na Korčuli ne može funkcionirati. Grk je funkcionalno ženska sorta koja treba oprašivača. Znači bez primisli, sad ovo objašnjavam. Jel? Da, to su botaničke kategorije. I u svakom vinogradu Grka vi imate posađenih sorata koje ih oplemenjuju, koje ih oprašuju, poput plavca maloga, koji otprilike sazrijeva isto vrijeme. Tu funkciju imao trnjak u vinogradima Hercegovine, dok veliku revoluciju nije napravio, po meni, jedan od vizionara hercegovačkog vinarstva, to je Josip Nujić iz Crnopoda, pored Ljubuškoga dole. On, kad je napravio trnjak prvi put prije, uvjetno rečeno, 10 godina, nećemo se nikada složiti oko točne godine, to je apsolutno bila revolucija. Da. Svi su se okrenuli ili bar odlučili okušati u tom nekom trnjaku koji je bio zanemarivan i koji je služio onako više ovako za posprdne komentare na račun oprašivanja. I počeli proizvoditi vina. Ja sam upravo jučer, nevezano za ovaj naš razgovor, kušao još jedan fantastičan trnjak, to je vinarija Škegro iz Radišića pored Ljubuškoga. Spomenula si Tolja. A ono što je za trnjak zanimljivo je da uspijeva samo na jednom području, a to je na takozvanom trokutu, Ljubuški, Imotski, Vrgorac. Zanimljivo. Vrlo je lokaliziran, dakle. Apsolutno lokalna sorta na vrlo malom području, a kakav je trnjak dodatno, daću primjer ove jedne vinarije iz mjesta iz Vina pored Vrgorca, gdje ju je vinar Goran Franić nazvao pastuh, Stalone ili Stalion. Tako da i moćno i jako robustno vino koje može jako dati veliku snagu, alkohole, apsolutno sorta koja po meni u perspektivi je najbolja uopće od svih na ovoj cijeloj regiji. Trnjak, mali trnjak. Već si spomenuo dosta vinara, hercegovačkih vinara, međutim, ja sam davno čitala priču o dvije sestre koje su isto tako naslijedile od oca vinariju, zaboravila sam iskreno kako se zovu. Gangaš. Gangaš. Da, nažalost, gotova priča. Nažalost, ta priča ne postoji. Ja sam godinama, kad sam se uopće zainteresirao za vinarstvo uopće, i kad sam počeo dolaziti u Hercegovinu, nije me nikad napuštao taj novinarski njuh, duh. I tražio sam uvijek neke zanimljivosti. Među ostalim mi je zanimljivo čuti, vidjeti, a ako ima saznati, otkriti, je li postoji recimo u jednoj tradicionalnoj sredini kao što je Hercegovačka, postoji li možda neka žena koja radi vino. I u tom trenutku postojale su te sestre i njihova mama. Njih tri. To je dio Čitluka. I to je sad tu u nekim jako čudnim okolnostima je
ta priča uglavnom stala i nestala. Šteta, Ja nažalost sam nekoliko puta bio pokušavao čak i razgovarati s njima prije nekih 7-8 godina, 9, ali nisu bile zainteresirane, to očito bilo već tada u raspadu ta cijela priča. Da, šteta. Ali imamo ženu vinogradar, imamo ženu vinarku u Bosni i Hercegovini. To je meni jedna od najljepših ljubavnih priča uopće u svijetu vina i ne samo vina. To je Mika Anđelić iz Trebinja. Trebinja, da. Ali oni se bave i smiljem, oni se bave i ljekovitim biljem i... Pa dole, ja mislim, cijela klima je ljekovita sama po sebi. Tako da. Ali, dakle, žena koja je imala tu, nažalost, tragediju sa suprugom koji je prerano napustio ovaj svijet. Da. I praktički je ona u 39. godini, 38. ostala sa 4 djece. Da. I sa svojim tastom Puncem sada drži tu priču na svojim leđima i ne samo to, nego i uspijeva fantastična vina raditi. To je vinarija Anđelić u Trebinju. To je jedina ženska vinska priča u Bosni i Hercegovini. Da, drago mi je to čuti. Znala sam otprilike dio te priče, ali ne u potpunosti. Ima recimo, ajde da još malo ti neke zanimljivosti unesemo u to. Znači, spomenuli smo za Radovana Vukoju da je došao iz svijeta sporta. Iz svijeta juda, jel? Da. Dakle, vi imate isto tako u Čitluku, u Čitlučkom zaseoku jednome, sad ne mogu sjetiti, imate isto jednoga koji je došao iz svijeta sporta, iz svijeta karatea, Oliver Mandarić, koji je bio višestruki, koji je sam po sebi fenomen, jer je jedini sportaš na ovim prostorima koji je nastupao i osvajao medalje i za Hrvatsku, a kasnije i za Bosnu i Hercegovinu. Dualno. Znači, obično bude obrnut proces da se nacionalno osviješteni prvo pokažu u BiH, a onda ih preuzmu matične države. Ovaj je napravio obrnuti put i to ja mislim sportaš koji je osvojio najviše ikada medalja za svoju zemlju u Bosni i Hercegovini. Željela bih da ne zaboravimo definitivno pomenuti i par stvari koje su vezane za knjigu koja je potakla kompletan ovaj naš razgovor. Dakle, vinske priče Bosne i Hercegovine su trenutno ušle u uži izbor za najbolju knjigu o evropskim vinima. Jesam li to dobro rekla? Da, ja sam vinska, ja sam Milaš Banić. Dakle, budući Oskar kad su vinske priče u pitanju, kad su knjige o vinima u pitanju. Dakle, samo kad su imena u pitanju je šala, ali je u stvarnosti usporedba istinita. Dakle, ono što je u svijetu filma Oskar, što je u svijetu glazbe Grammy, to je u svijetu publicistike koja se bavi vinima, Oskara nagrada Gurman. Gurman, da. Evo, i imao sam čast da sam prvo doživio u 11. mjesecu u studenome, odnosno u novembru, nominaciju za tu knjigu. Čestitamo, Željko, na tome, zaista je to impresivno. Ali to nije sve. Znači, nakon tog prvoga 10 knjiga tih nominiranih, u toj konkurenciji za najbolju svjetsku knjigu o evropskim vinima, prije 10 dana osobno me kontaktirao mailom urednik i vlasnik tog Gurmana, izdavačke kuće, da je moja knjiga ušla među najuži izbor za među 4 najbolje. Wow. I sad treba dočekati lipanj, 6. mjesec, odnosno juni, da vidimo hoće li se napraviti korak dalje. Ja sam inače taj uspjeh već doživio. 3. mjesto sam osvojio za nagradu vinske priče Istre prošle godine. Ali Istra je već jako dugo na mapi. I etablirana i tako dalje. Reci mi, šta u biti ova tvoja knjiga, dakle sadržina kompletne priče koju ti nudiš i koju si ponudio na svjetskim okvirima, šta može značiti za našu zemlju? To je promocija, apsolutno. Pazite vi, ako vi u jedan uži izbor unesete vinske priče Bosne i Hercegovine, to je jedne potpuno nepoznate do sada u globalnim svjetskim okvirima. A ne uđu u uži izbor priče o šeriju, priča o najboljem španjolskom vinskom području,
onda vam to govori da Bosna i Hercegovina je lagano postaje nezaobilazna destinacija na vinskoj karti. Da. Znači ja uvijek kažem, i to svima sugeriram i vinarima, kad neki vinar dobije nagradu, nije to samo njegova nagrada, nego je nagrada cijele vinske regije. Da, i kompletne zemlje, da. Znači, ako neko dobije iz Čitluka nagrada, nije to samo nagrada Čitluka, nego je to nagrada cijele Hercegovine, cijele Bosne i Hercegovine. Da. Znači, ako dobijem tu nagradu ili ako sam ja nominiran ili ušao u najuži izbor za ovo, ne, ja to uvijek kažem, ove knjige ne bi bilo da nije bilo vina, dobrih vina i dobrih vinskih priča. I dobrih ljudi, da. Da, a te vinske priče su u stvari životne priče. Jasno. I to je toliko živopisno da mi je drago da to izlazi izvan okvira državnih granica i da postaje prepoznatljivo u svijetu. Već smo u ovom razgovoru spomenuli fantastičnu priču jedne južne Australije, potom Južne Afrike, nismo spomenuli Čile, ali Čile recimo u posljednjih 30-40 godina od jedne potpuno uništene vojnim huntama i prevratima, uništene siromašne zemlje, danas jedna od najbogatijih zemalja u području Južne Amerike, upravo zbog okretanja vinskoj industriji, zbog specifične lokalizirane priče koju su posvetili vinima. Čileanska vina su danas jedna od najcjenjenijih i oni su zaista uspjeli ponovno vratiti obrise jedne uspješne priče kad su vina u pitanju. Da li to može u konačnici možda za nekih 10 godina doživjeti i Bosna i Hercegovina? Je li to moguće očekivati? Ona to doživljava već, ako mene pitate. Pa dobro, da, svakako, ali nekako još uvijek smo relativno nepoznati, neprepoznati, nedovoljno. Naravno, ali treba biti uporan i evo, recimo, moj dragi prijatelj Josip Brkić iz Čitluka, on velik postotak svoje proizvodnje izvozi u Ameriku. Da. I to već 10 godina. I znam dosta primjera ljudi koji sve više svoje tržište nalaze izvan granica Bosne i Hercegovine. Da, naša su vina poznata zaista svuda, diljem svijeta. I nemojmo zaboraviti da je prije možda jedan od najvećih izvoza ili najvećih izvoznih priča ikada na ovim prostorima bila priča svojedobno sa Hepokom i Blatinom koji je u Veliku Britaniju svojedobno izvezao preko 1 milijun litara u godini. Da. Da. Znači, nije ovdje vino nestalo ili se sad može tumačiti kao nešto što je isisano iz malog prsta. Ovdje postoji, to je duboko ukorijenjeno u tradiciji ovoga prostora. Da. I ono što ja možda najviše zamjeram, evo recimo konkretno u Bosni i Hercegovini, je da izgleda da mi sa strane više želimo i dobro vinskoj Bosni i Hercegovini nego vi sami. Evo ja mogu kontrirati s pitanjem zašto u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan blog u kojem se piše o vinu. Ja to ne mogu shvatiti. Da. Znači imate nešto što vam je Bogom dano. Da. Ljudi vole vino, to je nesporno. Evo recimo vi u Sarajevu i Boga i vraga možete popiti. Pa svi ovi Hercegovci dole 90% svoje proizvodnje prodaju u Sarajevu. Da. U Sarajevu, najviše u Sarajevu. Da. Znači, postoji veliko zanimanje za vinima, vina se piju. Da, postoji razvijeno lokalno tržište, generalno mislim. Ja recimo ono što mogu apelirati u svakom svom nastupu je da se počne to vino medijski tretirati. Da. Na način koji odgovara kvaliteti i razini koju je vinska scena dosegnula. Zato si ti sa nama danas, Željko, zato što zaista ja sam u ovoj priči koju si ti uspio pretočiti u svoju knjigu, ja vjerujem jednu od najboljih koja će dobiti konačnici svog Oskara u 6. mjesecu, zaista si uspio pretočiti jednu ne samo industrijski važnu, ajmo reći marketinšku važnu priču koja je vezana za vina, nego jednu priču, upravo životnu priču o tom kraju koji tradicionalno živi sa vinovom lozom, dakle ne u zadnjih 30, nego u zadnjih 150 godina. Dakle, generalno nije to priča koja se desila jučer. I zaista mislim da je... Govorim. Pa vi imate... Sarajevo je dalo sad jedan mladi dečko, on je otišao u Singapur, Saša Draganić, on je prije par godina imao tih vinskih blogističkih izleta. Da. Odlaskom u Singapur on je nestao. Da. Vi imate na svjetskoj vinskoj karti neke ljude koji su jako bitni
jedan od ocjenjivača na Dekanteru je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Mogu bi se sad navesti, jedan od najuglednijih distributera u Velikoj Britaniji, također je dole porijeklom iz Mostara, Šunjić. Da. Pa onda jedan moj prijatelj, ja nažalost 30 godina nisam s njim, 25 godina nisam imao nikakav kontakt s njim, ali čujem da je u tim someljerskim vodama u Londonu Nebojša Gušić, da je napravio jako lijepu priču, pa onda imate bitne ljude u svijetu vina u Srbiji koji su porijeklom odakle. A nemojte zaboraviti još jednu stvar koja nije nevezana. Jedan rodom sa Rajlija je prije mjesec dana u Portugalu, u Lisabonu dobio Michelinovu zvjezdicu za svoju kuhinju. Da. I to je Ljubomir Stanišić, koji nikada ne bježi reći da je iz Sarajeva. Je i propagira i vina iz tih krajeva i cijelu tu priču i daje ovako malo suvremeni notu prilagođenu Portugalu. Tako da možda kad bi se našao medij koji bi se bavio time i više i propulzivnije djelovao na edukaciji ljudi. Evo, ja slobodno otvaram priliku u kolektivu znanja da mi možemo ugostiti. Potencijal pijači što se tiče iskustva i mogućnosti, tu već je usađen, tu se može popiti. Ali mi nemamo someljera, mi nemamo enologa, nekako, ne previše, ali ima, da. Imate itekako bitnih ljudi, recimo Tihomir Prusina iz vinarije Čitluk je svjetski značajno ime u enologiji, on inače glavni enolog vinarije Čitluk i radi kao sveučilišni profesor u Mostaru na Agronomskom fakultetu. Zanimljivo. I imate puno ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ali malo se o njima zna, da. Evo, jedna od najvećih, odnosno najutjecajnijih vinarija i najuglednijih u Srbiji vinarija Aleksandrović, njihov glavni enolog je Vladan Nikolić, on je iz Sarajeva. Evo, da. Bivši rukometaš i tako dalje. I on je čovjek koji zastupa sad jednu enološku tvrtku La Legrand, i zastupa praktički, on je glavni za cijeli istok Europe. Mislim, čovjek koji je iz Sarajeva i vjerujte mi, svi oni hoće pomoći. Da. Ja vjerujem da je ovo rado će doći tu. Da, ja vjerujem da su ovo zaista početni koraci jedne potpune turističke resanse, bez obzira što je korona trenutno u tijeku i što niko od nas ne zna ni kako će se sve skupa ova pandemijska priča završiti, ni koliko će trajati, ali ja vjerujem da su ovo obrisi jedne kvalitetne, dobre priče koja započinje sa vinima, a završava sa jednom kvalitetnom turističkom pričom kad govorimo o cijeloj Bosni i Hercegovini. Nekako Ovo me posjeća na završetak Kazablanke, nadam se da je ovo početak jednog velikog prijateljstva. Pa evo, mi dugo gledamo te uspješne priče koje su vezane za Toskanu, za Provansu, za Istru na koncu u našem nekakvom susjedstvu najbližem, no nekako teško se mirimo s činjenicom i sa svim onim potencijalima koje imamo tu na dohvat ruke. Evo, kao što si i rekao, nismo uopće svjesni kakve mi kvalitetne ljude imamo, poznavatelje vinske industrije, a na koncu i kakvo bogatstvo, kakve male dragulje u Hercegovini i u nekim drugim dijelovima Bosne imamo. Imate i iskorištavajte ih i svi će pomoći. I ono što bih ja uvijek rekao i posavjetovao, naučite cijeniti svoje, najviše svoje. Ja ne mogu shvatiti da tolike količine uvoznih vina se konzumiraju u Bosni i Hercegovini pored tog blaga kojeg imate tamo, jer podsticanjem, znači pijenjem vlastitih vina, znači BiH vina, vi podstičete i vlastitu proizvodnju. Jasno. Znači to je cijeli jedan krug. Jasno. Znači pijmo domaće. Evo, ja vam iz Hrvatske govorim pijmo domaće. Da. Bez obzira što neki moji vinski prijatelji iz Hrvatske upravo veliku količinu prodaju u Bosni i Hercegovini, ali ja kad dođem negdje
ja ću piti domaće. Lokalna, domaća vina. Lokalna upravo. vina. Da. Evo, ti si prošao put od Hercegovine do Dalmacije, rekao si da si bio i u Londonu i u Luksemburgu, na konci si se skrasio u Slavoniji, a vidim da ova pozadina koju imaš u svom vinskom podrumu je nekako vezana i za Afriku. Dakle, može se slobodno reći da si prošao svjetskih i interesantnih također i geografskih priča. Reci mi, kakva te priča navela u Ruandu i kako izgleda tvoj boravak u Slavoniji kad su vina u pitanju? Srce vam je čudo. Da, slažem se. Dakle, kad smo supruga i ja 2006. se vjenčali, onda smo odlučili ići na medeni mjesec u Ruandu. Mislim da sad ne pričam cijelu genezu prije toga koja je dosta onako iz pozicije normalnih ljudi djeluje iščašeno. Da. Ali dugo godina sam funkcionirao ratni reporter i nekako sam razvio taj čudni pogled na normalno. Da ono što drugi je normalno, kao što mi je bilo normalno na medeni mjesec da odemo u Kongo na vrh aktivnog vulkana se popeti u trenutku kad je tamo bio gadan rat. A s druge strane, kad je već tako, ajmo u susjednoj Ruandi otići družiti se sa gorskim gorilama. Što recimo moja supruga Maja htjela. I tako, kažem, otišli smo iz tih nekih avanturističkih poriva, a tamo smo upoznali misionara Fra Ivicu Perića iz Lepenice, pored Kiseljaka ili Sarajeva, koji je, nakon što smo upoznali sve to što on radi, nas toliko okupirao da smo postali vremenom i obitelj. Dakle, njegova misija, njegova želja da napravi ono što je samozatajno se skrivao i nije se znalo u javnosti, bila je toliko nevjerojatna da smo odlučili djelovati, pomoći. I onda smo 2011. godine supruga i ja napisali knjigu o njemu i njegovom misionarskom radu, koji je tada već bio impresivan i svodio se na nekih 25 godina boravka u Ugandi i Ruandi. I ta knjiga je pokrenula lavinu dobrote koja je u 6000 primjeraka rasprodana. Supruga i ja smo se potpuno odustali smo od bilo kakvih prihoda i kompletno sve, svu zaradu od knjiga smo prenamijenili za realizaciju njegovih projekata koje on do tada nije ostvario. Da podsjetim, to su projekti bili ujedno i projekti pokojnog Fra Vijeke Ćurića, isto jedno veliko ime, koje ga nazivaju u Africi afričkim Oskarom Schindlerom, jer on za vrijeme građanskog rata, odnosno genocida koji je 1994. godine bio u Ruandi, spasio preko 150.000 ljudi riskirajući svoje živote, a to je opet jedna posebna knjiga koju sam napisao prije 3 godine. Skupilo se preko $500.000 od te knjige i uspjeli smo napraviti, zahvaljujući tim inicijalnim sredstvima, svojevrsni crowdfunding koji je dodatno još skupio novaca i napravili smo ponajveću ruansku srednju tehničku školu u selu koje ne postoji na karti i koje nakon samo godine dana i opremljenosti što smo tamo prikupili za praktično učenje tih učenika, već dobilo zahtjev od Ministarstva obrazovanja Ruande da preraste u veleučilište. Wow, svaka čast. Ali tu nije sve stalo, mi smo gotovo svake godine tamo i to se samo postupno nadograđivalo nakon srednje škole. Napravljena ogromna kuhinja za te učenike, mi dnevno brinemo za preko 700 djece. Sjajno. Brinemo za preko 100 djece sa Downovim sindromom. Sjajno. Kad kažem mi, onda mislimo prije svega na Fra Ivicu Perića, misionara, a pošto smo mi obitelj, zato i to mi, izgradili smo dva đačka doma i prije nekoliko dana počela je izgradnja sportske dvorane, koja će biti tek druga sportska dvorana u toj zemlji. Wow. I ono što mi forsiramo, to su Fra Ivićine riječi koje su u stvari riječi iz Biblije, jeli? Da nije poanta, znači ljudima dijeliti milostinju, znači ljude nauči
pecati. Da. Nemoj im dijeliti ribu, nego je nauči Daj im pecati, oni će znanje. sami. Podari im znanje. Apsolutno. Znanje i tu se praktički vraćamo na ideološki nukleus pokretanja uopće ovog tvog podcasta. Da. Znaš, da je sve u znanju. Je. I koliko je to bio pun pogodak da se ne dijeli milostinja i sve to i koliko je ta škola bila uspješna, govori podatak da je 100% učenika koji završe tu srednju tehničku školu automatski počinje raditi u toj zemlji. Da. I počinju osiguravati svoje obitelji. To je ona priča koju i mi želimo proširiti, to je konačnici i misija našeg podcasta, proširiti kolektivno znanje, ali proširiti i svijest o ovim malim, sitnim, prekrasnim draguljima koji nas okružuju, a koje pokatkad zbog užurbanosti života kojim živimo nismo niti kadri primijetiti. Željko, ja bih s tobom mogla pričati još otprilike 2,5 sata i spomenuti sve vinarije i podijeliti, razmijeniti naše iskustva pijenja bijelog i crnog vina, rozea, nismo to stigli ni pomenuti, no nemamo previše vremena i ti imaš svoje obaveze i mi imamo... Ja ću samo izvoli. Jednu malu digresiju, kad spominješ bijelo, crno, roze, pošto je zadnjih godina se često tako priča o to nekome sparivanju vina i hrane, pa neka glupiranja u opisivanju. Time se nikad nisam bavila, da. Ne želim i nemoj se baviti, molim te. Ono što bih ja sugerirao je opet citat jednog mog dragog prijatelja vinara koji je rekao da se vino najbolje sljubljuje, znači bez obzira bijelo, crno, roze, vino se najbolje sljubljuje sa dobrim društvom. Sjajno. Evo, sjajno. Znači, ako je dobro društvo, svako vino će vam biti dobro i uživajte. Da. I šta da vam kažem? Evo, drago mi je da možemo završiti s tom tvojom premisom i da se još jedanput vratim na ono što si malo čas rekao, a vezano je za lokalna vina. Dakle, probajmo upoznati lokalnu bosansko-hercegovačku vinsku scenu, probajmo je zavoljeti naša domaća vina i pijmo ih. I poštujmo ih. Zaključimo razgovor sa Nisom, s onom mojom premisom. Da. Hvala ti, Željko, na današnjem razgovoru. Zaista mi je bilo veliko uživanje čuti sve ove lijepe, krasne priče i nadam se da ćemo se u 6. mjesecu radovati tvom Oskaru. Hvala ti još jedanput. Što se mene tiče, ja sam Oskara tog već osvojio. Da. Ulaskom u taj najuži izbor, a vama se istinu zahvaljujem na ovolikom prostoru i vremenu kojeg ste mi ustupili i želim samo da što više ljudi u Bosni i Hercegovini shvati kakav dragulj imaju u svom dvorištu. Pijte domaća vina. Hvala ti, Željko, još jedanput. Svako dobro. Hvala vam. Svako dobro i vam.